Pamiarsa yang pemargi kaping 4 Presiden RI Joko Widodo ngerauhin Pasar Badung. Di sampun pemargi KTT G20 megenah ring Nusa Dua, Presiden Jokowi muali ngerauhin pasar sane pilih ageng ring widangan Indonesia Timur puniki. Nanging ring pengrauh Presiden Joko Widodo nenten kesarengin oleh Rabendane Iriana Jokowi. Rauh ring Pasar Badung sawetara galah kutu semeng, Presiden Joko Widodo miwah rombongan kesanggre langsung oleh Wali Kota Denpasar Gusti Ngurah Jaya Negara. Jokowi raris macapatan sareng krama sane nerima sembako. Selanturnyane Jokowi nyelehin pedagang ring tengah pasar. Sinambi memargi Presiden macapatan sareng pedagang. Presiden Jokowi maosang dane setate ngerauhin pasar ring sajeroning daerah. Mabinayan sareng kunjungan sedurungnyane ri tepengan mangkin Jokowi nenten metumbasan. Ri sampun mecunduk sareng pedagang, Jokowi raris ngelimbakang kaos miwah jaket majeng krama sane nyantosang ring genah parkir. Keadaan yang ada di pasar. Dan itu kita lakukan kalau pas saya berkunjung ke baik ke desa, ke kota di 514 kabupaten kota, ke provinsi dan lain-lainnya. Every morning I take numbers as breakfast on macro and micro economics, and I also often check directly to the market. I always directly check to the market. Every visit to the region, every visit to the city and regency, every visit to the villages. Asmara Putra miwah Eka Adiase Bali Pos Nguningayang.